Good, thank you. Ugethi na mbere na kwirorera Inoro TV na kuri na ndeto ciratukinyira guku studio ati uria urari president wa bururi wa Zimbabwe Robert Mugabe ni akua. Uria urari president wa bururi wa Zimbabwe kwa miaka mingi muno kuma 1980 hindi amaigatire muthungu nginya mwaka wa 2018 Robert Mugabe ni akua na akua ena ukuru wa miaka 45 akirigitwo kuria bururi-ini wa Singapore. Ririkana ati kuma bururi wa Zimbabwe wagĩa na wiyathi bururi ucio nduri wathwo ni mundu ungi tiga muthuri ucio gwitwo President Robert Mugabe nginya hindi ria aratuikire wa kuhagurwo ni mbiraru mwaka muthiru mwaka wa 2018 no riu Mugabe narikitie gukua na akua no kuru wa miaka 95 akirigitwo bururi-ini wa Singapore. Akenya aige ni njui ni mekumenya mundu uyu gwitwo President Robert Mugabe wa kule Zimbabwe na nitwiriga kwika rugano guku kwa Inoro TV rwando mwemire bururi wa Zimbabwe maikaraga guku na ni maragia ginya gikuyu maikaraga kuri account-ini ya Kiambu mwena wa Kino Gitonga ni jona ndungirigwo ni Mugabe kutukaga ni dictator Mugabe nie ngiciarwa na kora mbese andu aci matithuranaga no Mugabe twese the president of Zimbabwe ni Mugabe na ningiuga vai vata ya kuroria kaundu kau na kumenya andu acio mageragia gwikara utongoria re makiria muthenya umwe tu no magakua so time yaku yathira andu manoga niwe na weka maundu monthe ungivota gwika enda relax riu we tondu we ni uthiangaga undu murangenia naguo ni ati Africa ni umiwe ni uthiagite kundu kuingi riu mundu ta Mugabe na Ngai amwige handu hega ri ni ahuruke na miaka iyo ri ona ni ongererwo mingi muno miaka 95 atigare gase hana ati atiga bururi wake uhana atia niki giathukirie bururi wake tondu Zimbabwe ni umwe wa mabũrũri ma Africa maria mari promising no muthi uyu ni mabũrũri mena thina muingi. Mugabe itharire ni ngeragia kuthoma history na Mugabe akingira utongoria ri I the darling of the people endetwe ni andu muno na engirire itharire Africa Zimbabwe yetagwa the food basket ya Africa na engira kuo policies yake nicio ciaukire ciathukia that country na nginyo munthio ina thina makiria tiga rutu na wewe takwa Mnangagwa president Mnangagwa ore kutha ino utongoria ri gukorwo kwina thina nyingi muno nundu ni gwaukire kwagia na nyamu iretwa sanctions from the west dollar ya Zimbabwe tondu makwa mena nyamu itakwa Zimbabwe dollar umuthi uyu ukenda kugura thwiti ya shilingi 5 no gurire na 1 trillion Zimbabwean dollar koguo ningiuga reke tumenyage atongoria teo kila kitu mundu akorwo ni aravota kucenjia nthi ya andu makiria ya milioni 70 igatuika ati nthio ivana nae muno ithirite andu ni onthe ni agieki nundu wa mundu umwe toyo gwa tukimenya andu acio neguo thengio Gitonga ukirora ri tondu kuri andu magiwaga na njira itiganite dio argument yaku ihana atia kuri andu moga Africa ndikinyite kwa democracy Africa no irabatara gwathwo na githuri mundu mwiru no arabatara kuhiuririo musharica hau atia asha thina twina yo Africa ni fake democracy ati twina democracy ire twitaga democracy lakini ni nyamu twitaga na kithungu fallacy ndevo lakini turona hivyo tarua na nginya huko kwetu Kenya ni turarie vorwa democracy muno lakini no turegua mwananchi wa kawaida ni ararira taru kungekuwa kwa democratic atia na political parties ire twina cio waende wa kithurano kaicenjagia ikafeva mundu umwe ithenya tuko twina political parties isi na democracy kuria thiine varia utongoria wa mbagia twi amwe akuraga political parties igathondekwa igire ithatu andu magatonya ndevere magacoka ringi magaciuraga nigetha mwende iyo ingi magathondeka ciingi na alliance ningiuga vai vata ya kuroria democracy na tuko twina true democracy in Africa nayo ni kindu kiratuma nginya Africa ndikathie na mbere tondu ona kava twina dictator tumenyage vata ya gwitio tongoria gukira witagio tongoria weze no nyite ndio gutina democracy ya gutongoria heja be mwana no mundu mwithe tawe ya kuria bururi wa South Africa etagwo Julius Malema uraugire atiriri mihakeno yeherio Africa koro bururi umwe
Africa korwo ikindu kimwe mihaka ino anga ya Kenya, Zimbabwe, Tanzania, Malawi na ko yothe yehere ituke abolished tukorwo twi kindu kimwe tuhote kuhungura guothe tukiura biashara ungiuga ate hau uri ta mundu mwiri ta Malema? Ningiuga Malema is one of my role models thini wa siasa na Julius Malema watanie onani ni mundu ule ngorogwo ni pan-africanist ati no mende African enyitane yonthe ivamwe tuvote ku control andu aya akumana guku kwinginja the west and the east tondu andu acio ni atunukani muno taru gathi mweno wa tukathia batu East African theri tondu twina East African community ukathi mwena wa Tanzania makorogo mai against Chinese ukathi mweno wingi wa Kenya twiraga Chinese ukai wathi mwena wa Uganda a different story na ndeto ya kunukanua tucunje twingi niyo matumire magitwika colonization magitutua ngombo niyo yetagwo divide and rule tukenda wega as Africans lazima tumenye our black skin tunyitane vamwe nigetha tuvote kurwa na andu aya engi ana guku economically we are the richest taru twina gold twina diamond gutiko ndugwege wona gweguza kwina diamonds Africa niguo kwina diamonds ukathie mwena wa gold Africa ni era rank the best ukathi mwena wa fuel eno yetagwa crude oil tura rank number 2 thini wa except Middle East turauka number 2 in Africa. Imagine resources icio cionthe ciukaiga tutiga nondu twanukanirwe tucunje tukiranukanua tucunje pio ukanukwa njaro kunuko kiongo kinuko magoro ngithe twathira haya ni kurikia turarikia guthomera ndumiriri cigana na Kush B wa Viatu. Good morning ngaitheria jambe gwitwo Gitonga mwira twi hamwe muno ithio tumwitaga muheshu guku ni wega Gitonga ni undu wa mierio ya kumiega ni uraria undu uraigwika na maoni maku korwo no moyo na makuo no rito maundu no macenjie bururi-ini uyu mundu ngi uretwo tawe Gitonga kuma Embu tamurie muvango wa thirikari wa thitima Embu kai utari wa kinya atakire thirikari-ini ndari thirikari-ini agathi na mbere na kuga ati mutongoria umwe wikireire thitima kuma tauni nginya gwake iyo niyo development iria irendekana mundu gina kirajira Kamau twethere ona ithio mweshimiwa wa gwito kina ngofu oke ku umuria ciuria na mundu ngajira ni aramis muthuri gwito PMG Kamau Njuguna wa Ruthu tureta andu ethi mateithiririo gutigana na njohi Kirinyaga yajagia thinacara ni wa Levi uyu ni Maina kuma mwe ati kindu kingi kirate andu ethi ni Levi ugo horo Gitonga ulevi na ndeto ino cionthe cia njovi itagetaga young people ukaroria advertisement ire nyingi cia njovi gutimu levi ona naguo vau agioka ku advertise monagia mundu mu youth akiria raci yake ningiuga turaria thina nundu wa gukora tutina chances cia gukora tukika maundu ma development thina wa thina yetu opportunity niyo twendaga as youth young people na niko tho tekometia niko tho kumiosa yes. Thank you Gitonga na ukage kaingi na wacira wega ni ndona ndumiriri njega muno andu ni marakwenda asante sana thank you muno ucio tagwo Gitonga wa Mukunji na wa kuma Manyata kuria county ya Embu na ni waigua ri oiga rangi wito niguo tonga wito utonga wa mundu muiru uri guko Africa tuthinaga nundu wa kwirigwo Mugabe ni akua Mugabe president wa kuria bururi wa South Africa kwa miaka miingi kuma andu ingi maria nini kuma 1980 ndira bururi uyu wagire na wiyathi kuma kuri muthungu twathagwo ni athungu hamwe nao niguo Mugabe atwikire president ginya mwaka muthiru 2018 hindiria ahagurirwo ni Biraro na gitege kinengerwo mundu gwitwo Mnagawa. Mugabe akwira bururi-ini wa Singapore akirigitwo ari na ukuru wa miaka 95 reke nginyie ndeto hau Samido uka na tia hade ni hare kuinagira thutha ucio Njoroge wa Githĩnji gutwarithia na mbere ndereti cikonie taranda kana iheo twaye gucokera tabarĩra ĩno thaa 8 nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Nie njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe na rangi no ũrĩa wa mbeca.